Raikom sai khetum ben drugs kene polong thu. Sunia timung pinon puta hem chelele dada jok ahem asor ke matha giso. Adun thu dhonsri kar bilamet aro atom kaching room ame kani pon lapen kar litang longkam terona phan kachikumupon. KSA ahin pen kalitang huricam tok biahem kahumridam. Bosik ni paing kora sirke bani OC khatkhati SIUB Raju Deura khatkhati PS along officer doan lapen section 1 C20 CRPF kem bogajan ahin pen patir pipon si khatkhati along keton kelang padopono ada porphai sirke palom ihu mabak kepang thekamek AS 21 C 9306 khangdun si kakuru kasai dengpono laso hut inut suarlo acoy along pen sop home cap lapen kadu kawe 129.34 gram heroin duji kelongpon suarlo amen lake tarda rau artain kora truck apomen kumar rau kedodim officer koloni lamding PS lamding district hojai bangso alu suapan puthot karjupater toktupen kelongpon alam thepen John Das APS SDPO Bogajan OC Khatkhati lapen Istabatum Dimapur along paledam si isi hotel New Ken room number 311 lapen 312 along Kurugdamlo lapen haladak sitami inut sopinso lapen soarlo banghini along pen heroin homni 28.14 grams longponlo las labang suapi bangketo mapantame ingnang pon tu ceklo alang litumamen lake Dulon Majumdar atain kora truck Apomen Kalitang Kumol Majumdar Kedodim South Hill Colony Lamding Hojai Srimuti M Hasi Ata Plikebrapli Apenanamen Liba Kedodim Tingbak Kulen PS Senapati Munipur Lapen Srimuti T Rabina Lana Arta Thongkebra Troxy Apenanamen K Moses Kedodim Khamson Karong PS Senapati Munipur Labangso along kadokabe heroin kene ponlong 157.48 grams neduti Ihu magari kepang thekame AS06 D 6199 sitame police tumsi chepari deng ponlo lapen Labangso agari ahempu Dulon Mujumdar pusi pang thek ponlo Hanjang sopen Jepson rong pi report Malang News Kedam tang busing ni pai krisir kep arni pen sunia timung pi alang li mena ahem pen barjui pen pini arni anta ahem nang chelelede sunia timung pi acora men lake babu lekhe lapen alang litum usumarta inudlo amen lake Clarkson lekhe artaningkan ke thomra cheklo joner ke berlang pusipu alang litum kedobom lake artum surong chingdon bikhu alang li hemator mate babu lekhe pen na pachini dona tengke kedam tang Arni alang li hemasor abang mobile kiot li tupik mate sik pik pik pu ajok mobile ke anabang pajum non pusi alang licor sunya timung pia phan pu iglo laso ki pu ajok alang litum angbong lamchar bo saya sondu ikoglo lapen alang li hemasor alang licor phantame arni tini nike chingki pame medet lo pusi alang li hemasor babulek thepen nang pachini don puthot busik ni phai krisir kep Arni sunia timung piabang hempen bar plot pen labang soa joke alang lipe hem si cedup lapen puthot arni alang lipe hempen bar tu plot pen pini arni anta konat si kedoma konat si kedama thang arki yang den chini nederlo kiri nangjian keri lablo bonta long nederlo soa jok ahemasor lapen alang li sopoke kai kita apaya phan chiripom mekri meglang pensi donanglo alang litum KSA toma phantame kerap cho hangdam lo lapen dipu thana long tame labang so alam the pale dam lo bonta non anta sunia timung pia phan long leder lo pusi alang licor babulek thepen nang pachinidun lasi madule theglong sitame labang so 9394602245 along Vera humri thapusi sunia timung pia chor babulek thepen chuningri padikrimpon dipu pen thorom singrong pharepor Malong News Barani kang sam 19 nari kang sam pen tamjui non puta hem chirang wede lo lasini le tumta purjar an ke chipar ju erlo ke chini dem ke chiri erlo lasi
นอกตาบางเวมาดำเดปใส่เดโลละสิกิริบางนี่ตุ้มตาส่งอีกครั้งโลละสินั่นตุ้มพันนั่งชนิงรีเลยเหรอล้ำมังแกนั่งเขาก็เลยโดปสิตามีนั่งเทคลงบ้านนี่จะมีนั่งท่านทะก็ล้ำเลยอยู่ล้ำมังแกอันปัจจุบันทะไปยัดเลยเหรอdo ke dos tame kachet heng kachet chok ya bang ke gadi hes tame la program pen mobile pen per memra inge nili bang ta phone bearer re pune sms pen che sen ma phone ching ki ma pi ma de puse chu puchot he nili ta ama ala ma gala so pen ke nili phanang ki ke pen no ani thi hak lo ta so ani inge nili ta pot so ani yang sampulo ajo ke la ta pu chakra prong la ko dap ta phutang da ko ni de kam nang ha thide lo Amada soalnya dah ni, sita ni lepas nak kiki, ini aku aja tak sang lo, aku potong ni bangke aku ni lekam nam jual, so bangke thang teji bon, boleh lo dam teji bon, boleh lo he. Amada ni ni bangkam nam jual lo, ini ni anak lo heman cuci, amada usahan bang ho danang thon ko, ni pulang doni pusing pu, boleh lo he. Amada ni danang thon ko lo, ini lang bangke hem cewang tujuh lo, lang culam nak, umat lah han ni lepas nak kiri angki, usahan bang, ni lang culam lang person, duduk umat bang jual lo. Engke ani pena anak polo tang hobang rong so teknologi ti he ke bar ko ya lo asine le bang ta hem chang lo engke aveder lo engke hala chire kon lo te bek ta aveder lo asi ona sige da ma po khobor pene che en lo la ta chini le der lo ona tong do ne da tong da me engke api bang ini jang je lo ani sing hong de ta bang ve ma si ho pu mati pung nat nilini ho pu sige le ya le he Amak dak dam lo, engke ajo danang sang. Apa thorang ni bang yang sam dam tujuh, nak sopen ki dak bang bipin lo, polam le he. Alam engke. Anwet hodak pengen bar ke thelong ki anwet se dam dam. Hodak tan wet se ke dam thok dam. Ola kes it lonta dam ke dam lo he. Stame la tumta to nang bor ibden po pusinang pulo he. Stame hala te mana putho lo, dak bang ke to bang ke la pu ini net pe ne palut hitame ola press atau nombang ke itu mangke penini pola senang lece hang rong pusang purong le tomang ke polis on ta report pidam iklo komen tu tong pidam ikne halat so ani bang ni ta ning cibi bedelo sitame kopial ni miang ho ni ta la polo ratahan ka chani ri puke nile hemasor han ho le thelo Vosik ni paing ko rasir kebani karbilamet ame ahin pen patir piponsi apar di krong community hulalong karbilamet kuru kalitang longkam teron aphan kachiki mo jamek dengpon bangso ame kang ni ponalong kalitang longkam teron alut huitame ingku pondo bangso alut hui amen lake karbilamler achili lapen la bangso ame along karbilamler achili po alut huitame chetong dun anaphan ronpon me along chetong dun lake Philipson be president Anando be vice president Dilip Singh be Assistant Secretary, KCS pen Hinchong Tiso, Dikrong pen SGB Komoling T, DYA pen Hengklong Rong P, GB la pen Ong Dung Aradatum Chetong Dunsi Ingsam Jin pen Me Pachulpon, Dipu pen Rustom Rong Hang Report, Malong News. Vosik ni paing ko rasir kebani anarlo porphai krihini rajati malom KSA mate karbilo charli asong atumpen kalitang horicantok biahem an humridam labangso along ka chetong dun lake ajoy rong chehon assistant general secretary Bidasing Inglang organizing secretary sport secretary Jona Singh Belapen Mohes Teron president Diputran alang litum kalitang horicantok biahem asor lapen adon rabatumpen cingki chethansi puthot karbianglo autonomous council charipon atumaphan jasimet pet Tuningri pedopono. Labangso dolong prabjin pen nang selam piserak non lapen kalitang horicantok biapan compensation sitame iponvek nang jipusi ning jepon. Kali pulote KSA lapen rongara tatum cingrum si kethetan dharana sitame pedopon jiputa herangke angno nang pachinidun. Lapen labangso dolong kontrak ke claim vek abang pulake joyras pusipu. Lapen radatum alang lipan labangso dolong kikim kerang sitame prabjin pen nang papleng serak non lapen patang kon serak nang poputa ning jepon. Puthot KSA ahin pen kalitang horicantok biapan compensation aphan tangka lak kepan pi ponangji pusi hangpon lo Dipu pen Rustom Rong Hang Report Malong News Leko pini pacini phaning hang ma
Konsel la sor ma. ning hang lo nili he ma sora vidyat ke koson si nili chuklem thek ma chadam thek ma ke school us marang se nili gari thek pajale kirap nang pi nang ji jalo nili tumayin si em tu ram nong hang phan si em tuliram rong hang pan nang kirap nang pi gi ma pulo tuning ri iglo aprang patang ik elo setame non ka alang lita mek thek iglong lo monela porong arat lo alang lita la sinon ka tuning ri jike sundro tu so hanta ni tum tuning ri iglo la sinon amek alang lita thek long lo la sinon ke alang lita chimatha igra la so dilong ke patang ji phan alang li nang patang ik ji phan ni tum ke tuning ri iglo alang li ko ane poisa chu tang de po la sinon nang patang ik nang ko pusi tuning ri lo ni tungke lape dilong nang pi ik nang po la sikirap ta ka chha ik ji pajalo mane pinso jong si avidat putte aur su ke chukla bik tek the chudam bik tek the la sinon turi ram rong hang sal hanili tunga chuning riji ke nang kirap nang pi ik nang ji la pen a piso aso pamar pha nang la ik pinai pusi chuning rilo la pen tuwar ik bang ke nili tungke nang pi ik nang pon tuwale nang pi iglo te nili tungke nili ning samjin po la sinang pi ik bek nang ji la penang rap ik bek nang nili tungke kalbi aron ke pang theng nang ji hai huita do la sin nili tungke cholong ik thek thelo nili tungke ronga so rada so la sin nili tahan ke nang rap ik nang po la non ke pang thir ji phan ke nili tungke nang pi ik bek nang po pusi chuning rilo La so don pen. Yang ham same je alang li tum han ke phudet a family tum han bangke ki jum nai same lak ke batangka pinang ji pusin ni tum hipen jong polo lapen labang so dolong bangke nal tum bangke nang ceklem serak nang pu pusin ni tum han pen jok polo nal tum jong se labang so dolong nang patang te pulutan de nil tum karbilo charlia song hin pen lan ben jatali daga rong sirke rong ke barat je song se nil tum halabang so ga je song ni tum ahiring tarak pe je song ji lasi nil tum karbilo charlia song hin pen na chuni te tholo de nali tum han labang so a family tum han compensation tangka piserai fansin tum na chuni lo lapen halabang so adolong same prap jin ben ke patai fansi nil tum hin pen na tum han na chuni so Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.